Kanonizacija prepodobne Katerine Lesninske otpočela je njenim posljednjim parastosom u subotu popodne 9. oktobra, posle koga je visokopreosvećeni vladika Tihon pročitao odluku o kanonizaciji, a odmah potom otpočelo je торжествено rusko svenoćno bdenije večernjice i jutrenje. Ныне архиерейский синод Русской истинно православной церкви прославляет в лике святых подвижницу, прославленную самим Господом нетлением мощей, любимую и почитаемую православными России, русского зарубежья и Сербии, основательницу и первую игуменю Леснинского монастыря, преподобную Екатерину Ефимовскую. Богато одаренная Господом широтой и глубиной ума, силой и высотой духа, обилием способностей и талантов, игуменья Екатерина все силы своей незаурядной натуры обратила на службу Богу и Церкви. Благослови! Слава святей единосущей, животворящей и нераздельной Троице, Святом имени Христовой во веки веков. U Lesno je ovim povodom došao, pored zvaničnih gostiju, vladika Ruske istinske pravoslavne crkve i mnogobrojnog sveštenstva i monaštva, dosta veliki broj hodočasnika. Svi oni prevalili su mnogobrojne kilometre iz raznih zemalja i sa raznih kontinenata, kako bi uzeli učešće u ovom nesvakidašnjem događaju. Rusija, Belorusija, Ukrajina, Srbija, Francuska, Nemačka, Španija, Belgija, Engleska, Amerika i Australija. Kako to nalaže pravoslavni bogoslužbeni tipik kanonizacije novoga svetoga ili svete? Večernja i jutarnja pjesnopenija već su sadržala stihire, pesme, kao i sam tropar i kondak novoproslavljenoj ugodnici Božijoj, prepodobne Ekaterini Lesninskoj, čiju službu su za ovu priliku sastavile lesninske monahinje. Заповеди Господни, возлюбившие от юности Твоей, и заветы древних отцов духоносных возродившие, и заветы древних отцов духоносных возродившие, неподобная мать Екатерина, неподобная мать Екатерина, мнение и скитание при Тебе мое, молитвами Твоими храни, молитвами Твоими храни. И ныне сонми святых жен рода старикующие, и ныне сонми святых жен рода старикующие, пред престолом Всевышнего предстаю, пред престолом Всевышнего предстаю. Поминай нас любовью, празднующих святую память Твою. Поминай нас любовью, празднующих святую память Твою. Молите Тебя, Господи, аллилуйя, молите руки, Sam vrhunac kanonizacije usledio je po Polijeleju, kada je pred veličanije svetoj skinuto pokrivalo sa ikone, na kojoj je bila izobražena prepodobna Katerina. Pokrivalo je svečano uklonio vladika Tihon i tada je ikona торжествено podignuta u vis uz kađenje dok su svi pevali veličanije svetoj. Blaženom te nazivamo prepodobna mati Ekaterino i poštujemo svetu uspomenu Tvoju, jer Ti moliš za nas, Hrista, Boga našeg. U ovom momentu kanonizacije desilo se nešto sasvim čudno i neobičajno.
Naime, ikonu po ustanovljenom tipiku treba da podignu sveštenici. Po blagoslovu vladike Tihona ikonu su podigle 3 igumanije. Mati Makrina Lesninska, Mati Makarija Katakombnica i Mati Efrosinija. Prva je predstavljala sam Lesninski manastir kao i monaštvo Ruske zagranične crkve. Druga je predstavljala monaštvo Ruske katakombne crkve, a treća, naša Mati Efrosinija Novostjenička, predstavljala je srpsko monaštvo. Zaista, podizanje ikone od strane 3 igumanije bilo je naročito potresno i više nego simbolično, jer je prepodobna Ekaterina Lesninska posle imigracije iz Rusije, zahvaćene bezbožnom revolucijom, bila zagranična monahinja u tesnoj vezi sa mučeničkom, ispovedničkom katakombnom crkvom, a naročito je poznata kao obnoviteljica srpskog monaštva. Ekaterina Lesninska je u Srbiji u potpunosti obnovila žensko monaštvo, koje je zamrlo u vreme turskih i austrougarskih zavojevača. Zapustili manastiri Hopovo, Kuveždin, Manasija i Vavedenje, kao i mnogi drugi srpski ženski manastiri, bili su oživljeni njenim mukotrpnim trudom u vreme 20. i 30. godina 20. veka, uz aktivno učešće lesninskih monahinja. Prepodobna Ekaterina je bila velika molitvenica i podvižnica, o čemu svedoče njene netruležne mošti, obretene 1984. godine u manastiru Hopovo na Fruškoj gori. Посети мир Твой милостью и щедротами, возвыси рог христиан православных, и не спасли на милости Твоя богатая, молитвами всепречистая Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Матери нашей Екатерины, игумени Лесницкой, и я же память ныне благочестно совершаем святых и праведных, Бога Отец окимаянных и всех святых. Молим Тя, много милостивый Господи, услыши нас, грешных молящихся Тебе, и помилуй нас. Sveto-Bogorodičin manastir Lesna u Francuskoj danas je jedan od centara Ruske zagranične crkve.
tačnije onog njenog dela koji nije pošao u uniju sa Sergijanskom i ekumenističkom Moskovskom patrijaršijom. Преподобная Мать Екатерина, моли Бога о нас, от юности Христа возлюбив, из благочестивого Бог корени произросла и си. Manastir je naročito poznat po tome što je u svoje vrijeme osnovan blagoslovima svetih Ambrosija Optinskog i Jovana Kronštadtskog, a povezan je i sa imenima savremenih svetitelja Jovana Šangajskog i Filareta Njujorškog. I dan danas se u njemu čuva poznata čudotvorna lesninska ikona Majke Božije, koja privlači hodočasnike sa svih strana sveta. Пресвятая Богородица, спаси нас, вместе ей Божий возможен тварь, в утробу низку собрачную, одни девицы, с телесных вместилых. Novo proslavljena prepodobna Mati Ekaterina je u ovo smutno vreme otpadništva i jeresi povezala s vezom istinske sestrinske ljubavi u podvigu ispovedništva svetoga pravoslavlja, njen lesninski manastir u Francuskoj sa srpskim manastirom Novi Stjenik. Обстояний, бед и скорбей нас избави, и молитвами Твоими сохрани. Prepodobna Mati Ekaterino, moli Boga za nas. Матери нашей, Екатерины, игумени Леснинской вяжей, памятно не совершаем, святого преподобного исповедника отца нашего, Харитона и Божий здесь, все-таки праведный Боготец, Якима и Иоанна и всех святых, помилуй ты, спаси от нас и поплатный человека любец.